bai vekule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Lalpan nun tampek chi adu ti thupui kan ngai thla ho le dona he thu hi Lalpanen kanin pol na atan kan lo mangle theu don nia kan devotion hi minutes sari ai re lovin han bo sei zel kan tumri to don nia chanchin tha zo hana jek bung som chang som thu lo ngai thla ila ruk mang chu rutur le ti hlum tur le ti che tur lo chuan alo kal lo ke zong nunan nei nan tam taka an nei nan local kani lalpan thu mal som ro se amen helai thu hian kan lali so hian ruk runi phung le athil tumte achet dan te fia takin asaya ruk ru chu thil ruturin local thina tin aruk ruk ria a alo mutu anom chuan anman cholo nan alo mutu te chu an ti hluma an ti che thina ni ti in mintarlan saka chutiang anga chiat na thlen tu lo chuan ruk ru an chengai lo ama kan lali so local chan ve thung chu khovel thiam lo chan tir tu remo ti che tu remo ti hlau thong tu remo in ani lova nun nei lo te ne na nun na pe a nun an nei nan tam takan nei nan ti hi ani ama kan lali so tongkam ang tak hian nun an nei nan tam taka an nei nan local kani ti hi ani lali so nun pek che adu a nun tam pek che adu ani lalparo puiro se chu nun tam chu enge ani nun tam han ti rengot hian zo te nun na pasari anei kan ti anga nun voi tam tak nei non se na nge ani ti hi zo na om the ani a helai thu hi farisai ten lali so thu nei na le lal ani na thuwa zo na an zo le anin chan na kal zel ani a thiam takin lali suan ama zui tu te nen anin kar chu beram pu le aberam te in lai chin ang hi ani ti in te khin thu in a seya ti chuan oruk ru local chan a sei zo a local chan le mission a sei chiang ta a ami te ne na nun petura local ani thu apuang ta ani avaro pui em nun na min pe ka nun tam pek che chu atum berani a chu nun tam chu sap tongin abundant life anti a chu nun tam chu konga in hetiang hian a sei thei ani lali suan nun tam pek che atum zinga nun tamin ako pakhat na chu tharau nun hi ani Isu Krista kaltlanga tharawa in zom na boral to nu nun na thar pek le na tharau nun thi to ti nun le na he lali suamin pek nun chu ani a adot lia chuan nun dai zai ti hiani engang din muna po tlaile puar ril trama omdan retheile hausa omdan pachia omdan Chrisel le borsoma omdan engang po a lalpa ain ngatlat le engang po a lomzel zirnun nun indai zai takmai chutiang chu lali suan pek che atumani apathum na chuan chatuan nun hi ani chu lali suan nun tampek tur che chu chatuan nun na eternal life hun top om lava nun reng natur ani avan ropui em apalina chuan lali suan nun tampek che atum pak palina chu nun chun kha ti hiani lalpa minga tummu mal neya tummu mal nei takina akhal kal nun omje nei hlimna lom na le nun omjia hriat na ina anno kha nun hi lali suan pek atum che chu ani ato bera chuan nun tamin ako le a entir chu nun siam thar le na hi ani engkim suala wanga chevek to mi ring thin lungpo chezo vek to a hian lalpan adu zong nun in thak theng transformed life nun danglam min pek atiam boka chuwangin tukina hian lalpa kadu chi a kathalel chi a inun min pek tur nun tam chu min pe la min siam tharang che nangma nai thar fo che hi kadu a katha chaw hian amamo chi angai che ni lalpa ka mangai che ni ti in alama ikalu angla ithin lung chuan lalpa lam hoiro se chutiang anga iti chuan inuna ain lar thar fowanga chu chu kantan himna
lom na thamuan na le chak na alo ni zel don ani lalpa chunga ilom na chu I chak na ani zelang lalpa na thu kan zatan mal somro se amen itong tayang lalpa chung dung bermin mangai tu tukina hian lalpan nun tampek chi adu ti in ithu cha kan pong chuk le ta khongai takin he thu cha hiangai thatu te tan mal min som sakla kan tharau nun chom tu vena kan rin na kong min hruaitu le beise na thar min siam tu alo ni a vena hian lalpa kan nun kong min hruaitu alo ni thar le the na tu rin he ithu cha mang hian min pol la min hruayang che min chandam tu kan lalpa isu mingin kan di le amen lalpan mal som theu chewro se nile nuam le vekule